Čas je za nogomet, čas je za prvo ligo Telekom Slovenije, čas za tekmo Celje Gorica. Vsi ljubitelji slovenskega nogometa, dober dan in dobrodošli na Planet 2. S tekmo na celjskem stadionu z Dežele odpiramo 8. krog. Slovenski prvoligaši kljub vse večjemu številu okuženih pri nas in ponovni razglasitvi epidemije za zdaj lahko nadaljujejo s prvenstvom. Zdaj priložnost za protinapad, Vrtnic, dobra žoga. Ankama je v kazenskem prostoru, strel Ankame, brani Rozman. Dangubić strelja po tleh mimo živega zidu. Padel je Smail Agić, ki se zdaj jezi, ker sodniki niso zapiskali ničesar. Kerin na drugi strani v protinapadu. Luka Kerin išče Dangubića, strelja Dangubić mimo gola. Prvi na tekmi. Priložnost in gol! Gorica vodi! Nejc Mevlja pa strelec. Potem, ko so gostje izvajali prvi kot na tekmi, gole Bjelica podajalec, skočil je Mevlja. Tokrat podajalec Bjelica. Dobra žoga na drugo vratnico, Velikonja je prišel do strela, ki imajo prav tako kot Celjani 8 točk. Dobra podaja, zdaj priložnost za Celje, brani Marjanović. Po vodi priložnost za povišanje goriškega vodstva. Zdaj kaj dosodijo zdaj Ponis. Ali je to celo 11 metrovka v zadnji minuti. Dangubić in gol, izenačenje v 91. minuti. Torej, Celjani so se očitno le rešili poraza proti zadnji Gorici. Filip Dangubić je prvi polčas z naše strani je bil dokaj dober. Manjkalo nam je nekaj konkretnosti v zaključku napadov. Dobili smo ta gol iz prekinitve, kar se nam v zadnjem času res pogosto dogaja. Drugi polčas smo nekako iskali to izenačenje. Na koncu smo uspeli izenačiti preko 11 metrovke, kaj več pa nažalost ne. Pa da se ne ponavljam, pre nego što smo došli ovdje, ja sam rekao da igramo protiv jedne izuzetno pismene ekipe. Kada kažem pismene, da je ekipa koja je školovana, zna da igra fudbal, mladi momci, svi selektirani u nekoj situaciji i pored toga što znaju da igraju fudbal, imaju i dobre noge, kad kažem noge mogu da trče. Tako da je izuzetno teška utakmica za nas. Zadovoljan sam odnosom mojih igrača i reakcijom posle utakmice sa Mariborom, ali sada se vraćamo da mi nemamo standardnih 5 igrača, 4 igrača koji su standardno igrala do utakmice sa Mariborom i jednog igrača koji ulazio sa klupe kao prva zamena. To nije opravdanje. Ovi momci su danas pokazali da mogu. Treba još malo vreme za neke igrače zato što se vraćaju iz neke pauze od godinu dana neigranja, ali generalno zadovoljan sam osvojenim bodom.